I ćao ljudi, dobrodošli u još jedan dragoceni, lepi i snažan klip. Znači sad ćemo da pričamo kako da postanete popularni na YouTube. Znači ovako, ne smete da uploadujete tuđe snimke jer može da vas nas prijave i izbrišu YouTube vaš. Ne smete da imate copyright, znači bolje rečeno, copyright je kada ubacujete tuđe klipove. To sam ja radio, pa sam izbrisao kanal, pa sam napravio novi kanal Vuk English. Znači, početak je najteži. Snimite, ja preporučujem da snimate Minecraft. On će da vam popularari, imate 1000 videa, imate znači preko 10.000 subscribera. Meni, znači, što prvi ću sa Matejom ili sam da snimam Minecraft. Dalje. Nemojte na početku nikako da odustanete. Jer ne možete vi na početku da budete popularni kao Onyx Azizu. Znači on ima 83.577 subscribera, to je bogato. Znači, trudite se da on klipovi budu HD-u rezoluciji, znači da budu kvalitetni, eto, jednom rečju. Na svaki klip morate da imate temu, kako na primjer, u ovom klipu ću da pričam dok igram neku igricu o toj igrici, na primjer, koju snimate. Vas pričate o nečem drugom, znači zezate se, nemojte da budete skroz ozbiljni, radite nešto, znači zezanje neko ili neki vic ispričate kao što je, znači neki vic, eto to, budite što smešniji i duhoviti. Ne možete, znači, imate neki bez veze mikrofon i ovako da pričate, ja sam bre! Znači, nemojte da imate loš mik, znači, trudite se da pričam malo i oko opreme. Znači, ako vi imate sad neku gaming tastaturu ili miš, vi nećete da igrate baš dobro. Znači ono, to je glupost. Imajte običan miš i tastaturu. Znači ne treba vam za početak neka oprema. To je postao tutorial Aleksandar Leštorić. Probajte da znači da snimate tutoriale o kompjuterima jer su oni dosta popularni. Idemo dalje, šta bi još moglo. Ne kopirajte druge u rečju, na primjer čao, veliki mango ode. Znači ne možete vi kažete kao Filip, na primjer. Znači, kažete kao neko, ja uvijek kažem čao svima, dobrodošli u još jedan klip, pa kažem čega. Na primjer, komentarisanje kanala ili sam kažem dobrodošli u jedan klip, razumite, ili u tutorial ili tako nešto. Probajte da vam bude što uredniji ovako kanal. Da ima ovako ovdje, vidite, od neku sliku, znači gore obično, ovdje vidite da piše Nixi Official Facebook page, pa Instagram, pa Google+, Twitter, znači to postavite i tako dalje, znači zezate se dole. Probajte, znači da budete popularni, eto ja sam vam rekao savjete i nikako na početku da ne odanete, znači to je neki najbolji savjet. Imate uveć šalu i to je to. Trebao bi još malo nešto vam kažem, ali neću, ovo je za početnike, tako da